نونر سروک امریکا جبو سوری که دهمان دمه دا بالیوز امریکا ترکی توم باراک گوته چاوره کرن وان روژان وره هولیره لگل سروک وزیر مسرور برزانی و فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی بجوه بحثا کردین روژاوای کردستانی کر بحثا یکینین پاراستنا گل یپگه کر باراک گوت حسد و یپگه هف پیمان امریکانه به هفره شر داعش کرن اشکره کر که اول دجی پرچه کرنا سوریه نه یک دولت هیا دبیجه و مخاطب وان حکومت سوریه هر وها گوت پیوست حسده هزین سوریه دموکراتیک هم دوار عسکری ده هم جی دوار سیاسی ده دناوا سوریه نه ده جه بگره دبیجه اف پروسه ده دمکه کنده چینابه دم جیره لازمه حتی که حسده دناوا حکومت ده جه خواه ببینه پارێزەر و مافناس ئیبراهیم شێخۆ ji Rûdawê re got grûpeke çekdar ku ji 4 kesan pêk dihat welatiyê Kurd İbrahim Xelîl Hemo ku temenê wî 66 salin revandine ew xelkê gundê Qîbarê ye gundekî Efrînê ye lê li taxa eşrefiyê rûniştibû bi heceta ku otomobîla wî ya deziyê ye çekdaran ew birine tevî ku wî ji berî 11 salan ve otomobîla xwe tomar kiribû û numeraya otomobîla wî jî Heleb e. Weke ku hûn dibînin çekdarên ku ew birine rûyê wan girtî bû û ew birine cihekî nediyar heta niha çarenivîsa wî nediyar e. Malbata wî bang li hêzên emnî yên hikûmeta Sûriyê kir ku çarenivîsa kurê wan eşkere bikin û wî vegerînin kesên ew revandine jî bêne girtin û ceza kirin. لسريا دير حافر و حلب جي جوانكي كرد بنافي عدنان أحمد كنجو كو 24 سالية جالي هزن حكومة سوريا هاتية قرتن أو جبرنا جهكي نديار تيغوتن جبر كو دو موبايل ويدا وينين سمبولين كردان هبويا أو هاتية قرتن عدنان جوندي أحرسية و لجندواري حلب دمه جوان کردی ایزیدی رواند نایف کو جه دست داعش رزگار بویا وگریا مالباتا خواه وگریا جم مالباتا خواه بهتری هفته کسان جه مالباتا وی جوانی هفته کس هاتو بونه رواندن جه داعش هاتو بونه رواندن نها 40 کس هاتو نوگراندن لی یندن حتی نها واندانه کسک نزان الکدرینه او جوان جه اوفیسا سروک هریما کردستان نیچیوان برزانی و لدردورا باجار رقا لسوری هاتبو دیتن آپیوی جوانی دبیجه 8 کسین اندامین مالباتا وان همو وکه شهید هاتبو نتومار کرن لنها یک جه اندامین و مالباته هاتا مالا خواه او جوان 11 سال بون ده دست داعشی ده اسیر بو کسوکار جاوره گهشتنا روند نایف 18 سالینه کو پشتی نزیکی 11 سالان جه رواندن آوی جلای داعش و هات رزگار کرن اوه گهشت به شریناهی و تریلیان پیشوازی لیکرن هر اکی دوید به لوین و همبیزان هست خود در برید. لوی دلیوه پیف بیدنگ بوینه. تنه هست ده پیون. از لدوروبرين رقبوم لرقبوم لوان دبران اف متى منا ديك رعد وهذا اف مامي منا وفان همیان تو نازدکی؟ لا لسه عماني مزيد نا بيرا من الهميانايد اف مامي من رعده ديا هاي معي افي نان ياسم به روندکن خوشی خریبی سالن چوی فتروینن
روند کسی ایکه جه خیزان خوی 8 کسی هاتیا رزگار کرن. دیکو بابو 5 خیشکو براینوی 80 به سروشوینن. بو رواندی و خیزاناوی بادکا شهید بونه هاتیا درست کرن. جبرکو جه بهیوی ببون. انواع افب خوش شهید البامه و ام سپاسیا سيدة نجيرفان برزاني كن ابريكاوي ومكتباوي هات رزقار كرن ما هي في جنابي وهايا سيو النهن مماينه هر سيو النهجي بين رزقار كن رون كن ما اتخوشينا براستي قالك يا خوش بو رون كن ما همو كتخوشينا وإسا على ايدي شكل بي اينش معرف ساغي سلامتي برازي من كشكاي فاش نفرة ول حمري هفسا على الوقت هاتي قردن بدل ببو جديد شو ابو لا نظام نجيم كيف خوشو نظام رواند لدمي كفتية دست داعش دا لچند دفرين عراق و سوريا هاتيا فقوهستن دوماهي جار لدوروبرين باجر رقي السوري جلاي اوفيسا رزگار كرنا روانديان و هاتا رزگار كرن ايوب نصري روداو نحيا باتيلي برپرسی اوفیسا رزگارکردنا رواندین دست داعش حسین قائدی گوت کو سروک نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانی لسر خطه جنیزیک و شوپینه کو حمو او کسین کو جالی داعش و هاتن رواندن ایزیدین کو داعش او برنه و حتی ناچار نویسا و ندیاره نیچیروان بارزانی تکز دکه اصرار دکه کو او بین دیتنو رزگار کرن اروها دا خویا کرن کو دمک برین هادا کچکدن آیزیدی هاتو بو رزگار کرن کاریوی اوفیسه جبو دیتن و رزگار کرنا ایزیدیانه کو جالی تروریست داعش و هاتو بون رفاندن السر توجيهات وراسبارد بردوام جناب السروك هريبا كردستان كاك نيشيروان بارزاني كار نويسينغا رزگار كنا روانديا بردوام و دي بردوام بت بشتي كوبيزاني بومهاتي افغانجا للولايات السوريا الباجير دوروبريت رقه كوبيزاني هاتن بوماك وافغانجا لودري دمل دست كو او اجراءات بي تي في هذا كرن بوهنديك واف غانجا بيت رزگار كرن سپاس بو خوده و چاوا مسوز دا بو برینوکا و ام خوشی پخینا نافکس و کارت گرتی آدم بو زانین بری دو روزاجی کچکا تمنی 23 سالی خلقا گنده کوچو کو هات برزگار کرن افغانجه کو ایرو هات رزگار کرن ابش مالباتا کیا کو پک هات بو اش هشت کسا درگه و مالباته هات بو گرتن بله انا هيا خوده و جناب سروک نيچيروان بارزاني درگه في مال جارك دي هاتا فكرن واف مال هاتا فكرن ان شاء الله او كسو كاردوان اتمايجي اتحطانو كد برزا دي اتناف خزانه خدا شاد بنبا ام دي حموها ولادين كواجبينين بو زانين كو اف خزانه اف مال باتا اش هفتي هفت كسا بيك هات ويت هاتينا قرتن سپاس بو خده بريان بيسينغا رزگار كنا روانديا کو هاتانو 38 کس شوی خزانه هاتنی رزگار کرن هولو بزاف دید بردوام من بو رزگار کرنا ایدیجی ام خلق خود دلیات کین